LPS kut na thok huang in aron thlen du de chu Authorized distributor for Panasonic, KT Enterprise, Ramplun North, RC Kumavia Traders. Bethel Electronics multi-brand showroom. Quality Feeds Kuntharveng Company Pen KC Challinue Building. LPS kut na thok huang clear tu te chibai ule ole tu na ka din na hi hual tu khuwa atanga ram noiling road kong patak maya kan tlan char chara kan ber vak maya motor in no lau nga ya helai dil phaizol mun hi kan thlenga kilometer sari borwela hlani helai hian wal tu khuwa ten greenhouse chunga off season tomato lo thing tak main lo thara chu chu en dak kan nei do na kan nu hian ben ara in tara dil phaizol an tia amaro chu wal tu khomi te hi chuan trôi trong ngon nuôi om kan nia phai zol kan nei lo an ti be thunga ole eng poni ta se aziak le khalai alam dana kha chuan boi lo tai la voi nia hian khol lian te khol zom te nein hun kan mang do na khol lian tan bial tu MLA engineer lalrin oma deputy speaker zom tak main he hun hi aman pui do na ro pui takin voi la hian tomato tam tham tak mizo pa thar ngai kha kan mu do na ni hela greenhouse tomato class ran no boi pui dan hi thlir hawang voi hi zolai di som thum ni nga ni ania chuan khuwa a thawak lowa kong a hreom em maya kan tangin kan in nor na savio mai ni kan thlang tok tok ani ber maya for hui lo phe chu a tlan thei lo sim sima a thanem ngai nan hai nor lai la chu tiang chuan a mun kan thleng ani chuan hi troi zo ngot nuai tak tak ania khi kan mu khi nglai mi zong zong khi troi ngo dur khup mai sing mul mai tục lâu ram đại cán tiang tak tak mun kha ania sa va tam tak an la do này diesel zawa hian a hu hawin off season tomato greenhouse chunga son a voi khat nan an lo thar treu mai ni phai la ma tang tiat tomato ron chho lo lai tomato van lai le a to hun lai khan fing tak main helai a hian tomato an thar treu mai do na ni an hiam thei lok sim sim ma tun tin mun apo hian kezia cheng zain antiral char maya salna hu phur reng lo maya chu wang chuan hetianga mizoram leilung nge ya tomato te kan lo thar ve ta zel mai te alom oma tomato van lai a lo lai khera an han thara hi aro pui em maya hetiang tur hian ser chief district horticulture officer le a hoten uluk tak mai nan vila mi pakhatan 200 meters hi pani zelan pe chung ko so man luta chung chuan in ang tha main lo tling tak main tomato khan boi pui an thar ta ni he greenhouse cluster a hian chung ko so min greenhouse pani thau an en kola chung ko tin te hian an voi khat thai chin na a hian tlaram lo ne ya kum tluana an thar let fe an lak lu ngei an be se ani atira omzia se lo in han ar khothim dai deuh mai la kan han lu chila kan zong chang don le mai cluster chairman Kelal Nunzira chuan ati Kelal Nunzira elai wal tu greenhouse cluster a hian chairman kania hei horticulture department chief district te hian kumin mars tha borvel tangkhan hei greenhouse siam tur hian rom man nan ron neya an ron than chhoda na le a that dan tur an ron ngai to dan sang ten han soya ama ro chu kan tui phalawani kan la mu phak vak lo wang hian ama ro chu una local seta tiang khan kan hanin thanga member te kan hanin ruat chowa sompo kha chung ko sompo kha kan mu zo meu lowani ma se ti hian eng tin tin amo kan han puitlin chho theita ti chuan na kan han thok chowa a structure te han sa ti chuan kan han thok chowa a chunga leite kan han chung luta kan phur tel maya hetia cluster om hi chuan kan in kara hian competition hemi in elna boru khi lo om tlat maya chu chuan alo ti tha em maya ma ni then ma ni bul che mi te aya ti chiat kha kan hlau tlat to mai ni chu wang chuan kan tlang em maya tu na hian min ran ek chu ti zata da chon da ve ngei kha kan tum tlat mai ni chu tiang din mun chu kan nia wang chuan tu na hian he tiang din mun hi kan han thleng ta ani kan tomato sal choi quintal som sari borvel chu ni to in kan sia voinia hian hei a flag off kan han tia alom khop maya voinia he tiang hun kan han mang theite khol poimo tak tak ten helai mun nin ron tlo theite hi kan lom em maya hei min soi mu dan le min soi mor mu danin heng laya kan
bial la nei that em mai te hi chumi hmuna tan chon siam kan la tuma ruam man na te po hi la kal zela chu tianga ruam man na thatak mai min nei saka chu tianga hun min siam sak tu kan director lamtel ba ka kan di chau te an fak om le maya big takin hai kan di chau hi ain pek na thu trek khop maya hemi na ani tu ta ni chon a hlok na tur hi angai tu ngai lo ka ti deuh top maya chu tiang chuan ni a tru la ni hi chuan zana poron ria tru sila ron riak maya khatiang mi kha ni a chung wang tu chu ni ka ria tu le he tiang din mun kan han thlen theina chan te po hi chu wang chuan helai dil phai zo la hen rem hi tam khop maya helai tu na kan siam na mai ba ka hian chu wang chuan cluster ke ni chau ni lo po cluster san zel te po hi siam thei ani a chu tiang te po chu kan it khop maya ke ni lam chuan chu tiang a siam thei tu te chuan ati thei tu te point ruaman na te min nei ma te po min ro lak sak zel tura kan han nga ya kan han bei se ya voinia he tiang hun thatak mai ka han nei thei hi kan lom le ani diesel greenhouse cluster tomato flag off program hi da so pakhat vela pek house bathar tola mai ania Dr. Elizabeth Saipari, Director of Horticulture in Kaiswain PM Banazami DHO Sership in Technical Report ape bokani Khwaza Sership District Bursap Pukumar Abhishek IS Chuan voin na thok tu te zinga atel thei hi ahlima kun na thok tu ten mamo in nei te kan in hong le ani atibok khwalian engineer lalrin oma chuan cluster manga na tho tha ati zia soin farmer te mamo chu an na tho dana zirin ngai to sakzel ani don thu asoibok he hun hi horticulture department directorate atangin officer ten khaten an troi om boka tu soi sang ngai thak ani nuwa ruai nen lim taka he hun hi man ani bok ani anh tin nghe lúc anh có đạt tiệc khác, đi hẳn soi thuốc tiệc có ngày. Bầm rồi hi cần pechina car khát anh với thum pe hi oma chu lấy cha nha chuan vitamin hi với hi pe ko om boka chu tiang chuan kan en kol chawa chuan tui hi ni tin deuh tho kan pe a chuan kan pek lo kara drip hi kan on reng boka chu tiang chu ni Ria til ve top nga yam. ria kan ria chil em lo chang ni tin deuh tho kan kala ni mai Lang kal na cho kerim sari vel lai ni hlasia in ban boi pui ve na sa om ve tero. nia lang deuh hlirin kan kal lang hlirin kan kal mai Hei anti kan boi pui nge. April thavela chang khana in hi chu an sa to mo April tha top lam chang in ani chu Greenhouse hi pakhat min chan. in hi he mi le achak single ve ve hi kan changa Amai nin lo to am. o voi thum kan lo Ke ji se ngin tiral. kezia za in kan pe a Oh. kuta mun sang sanga An du wiang tero. anin chan lawa Chuan nula chuan om takini itu yam he tomato siam hi boi pui hi. anuam ka ti Kal ve siam. kal ve deuh zia Ani tak so lockdown chung te ni til dang ti tu om chuang lawa tero. a phur om anuama nuna ti hlim boka baka I hai tilai muna om hau shim shim hi kanin lungruwa la chu chu nu Horticulture department in ingtin ngan boi pui dan cheu kha. Thang puin. chu chu kan thil mamo apiang kan dil hi min pe ani mai Ani tak so khai nula ri ni kan lo me lo thak chok ro tu sang na kan lan cheu kan lo me greenhouse chung tomato mun ani hei chuan hei ara thangang maya tam em maya hen greenhouse chung tomato siam na tu hian asin be kan ti hian an chung pong deuh ta ni hemi miseng kal thei na len hi ngi takin an siama chuan len kara hian ti hian pong ni na om ta ni hei fit ni le achan ve ve ni ome hay chung pong ta hay tai chân lấy trà lấy trùng lang hang tem đã chốt organic thèn bớt turin rắn ek bong ek te ăn ek te po ăn đã mục lầu xí lấy thô tur khan ăn đã ta chuan tomato ăn phun mình chiên ta ni chuan túi mà mỗi em may ni thì hiền pipe cái chuông với cả helai lên phe à hiền tomato angil in a tlar phei veka kung tam tak o tlar phei oma chumi tlar su chia chuan pipe hi ti hian a kal kual kal zia ta ni e ho tur ma hu tur ni lawa far keu tur ni thunga a nong lu to ka khan natna a in siam le mai box ya greenhouse sunga chon uluk taka tomato te bot sai nga ya kan nung thok vel lu thei lo te pon nam bo ru akina chim buai lo khatiang ang tur khan uluk taka khung san bik an ni missing po hi greenhouse lu na tur phei khok te korte nei bik in lu pol ni lo tur te po khan ni chi tiang khop chuan
tomato hi nanna ko nga hian film khura lo ngai mai ni okay hi lalpin ha ka hual tu khuwa greenhouse tomato cluster member kania serchip a kan horticulture department malak na in hual tu khuwa greenhouse te menon bua sai saka tomato kan chinga ke ni lo nei a thingtlang lo nei ei zong thin te kan ni thina chung te ngai tua chuan tomato chin hi thil hlok tak niin ka ria ni khat kar dana mani na omin ni khat va fe po ni la de takin greenhouse in hi chu kan en kol theya ti chuan thathum vel leka thingtlang pa in singa kyanga nuai khat singa hi kan thok chuak man ni in ka ria lomom tak meu mewin ka ria hual tu ata kilometer sari ala dizoram hi fulai kal chi lo top kal nge ngai si chukle chuan inzat noka motor chuan ngai mani se chumula chuan tomato tan sigle sale tuipui atang san zong te tui thatna mun te ani boxi awangin ni tin colony chuak chiara kun thok tu ten an thlen thak thin na mun ngei chu dam takin kan thleng thlatang ani bermai shelok sa hak thak lokeng ru an omani ngot lo chuan fiver vora thleng tha an ombik lo mai the ni tuna hianin hei self help group nu ho ten kan group member pi ramthar nga ki tomato hei an asal ve man lo an hlawa an ti fai pui hei an lim tlang khop mai hei a tlom pon nga ya asal zo ve man lo an hlau sia hei en chin ti ra tan hei an lo nu nun ti ra chu bang chuan hei shok fai ngai box sia self help group nu ho bin an shok fai pui ani hi tuna hian NZSR ele matangin mo min ron dina hei tuna po kan ho tu te an ron kal ve a chuan tuna po hianin convergence in helai greenhouse kong hi kan BDO atangin min siam sakamo chu self help group te ne na tho ho na kan nei na tangin kong hi an siam ani tuna po hian mo kan ma ton ngai mie lo tomato party kan ora nu na khoi le me ro pui le ma hi ka hon do na hatiang hi na chang an se pai ro pui ka ti khop mai kalom khop mai kun na thok tu te o tin na khan ju ena tomato muna ro pui khop mai na thok tu te he an tu nan ti me kala ang hian a tak tak thok te ma tak tak tu te nia hatiang hi mi zo nun zamoi tak te ma ha tak tak kin hai kan juk muan thok hi ro pui kan ti hle maya zoram mi puiten hetianga in to dela na thok thei kan ni ti hi atai kan juk muwa ro pui ka ti hle ni ti kha kan selang ve jok ni hen greenhouse pakhat zel hi metar za niin avain metar sang ni ania chu chung kwa somin an enkola chung ko khatin metar za ni zel an enkol ti serchip DHO PM Vanal Zami chuan asoi helai hual tu ai hianin munzol tha em mai hual tu atanga kilometer sari vela hian alo oma helai hian malak na eng vakma alo om lova tu tha em boxia an ma ni helaya lo nei thin te hi an tai ma em mai boxia an ha thei sia chu wang chuanin income thazok an nei theinan ti in cluster greenhouse hian malak puila atha ang kan ti a ti chuan an mani po kan han soi mo atira chuan an interest em lova amai ro chu hei kan han zir tir chawa a that dan te kan han sila ti chuan beneficiary som tuna hian kan han nei phota tuna hian greenhouse po somni om to in somni pakhat hi da belle torani a beneficiary dangte kan nei belle dona tin chu ba ka anei sa te po hi pek belle theu po kan tum ani ti chuan tuna hian hei kan voina nia kan mole kan siat ang hian helai tomato ti a tha em maya tu mai tak June July hi tomato chin har sat lai ber ani a baro chu ain kul dan te kan zirtir uluka tin an mani po thu an oya an taima a ti chuan har sat lai ber po in hetiang khopa tomato tha hi organic misi hi an thar thei ani chu wang chuan a chin tu te po an loma an voi khat lo ringota po cheng noi khat le ti hi an lei zela chumi nia wang chuan voi ni khat an lo hian lo an leya kum to na an thar ang aya tam kha an lei chuak der mai ni chumi ni wang chuan kum khata voi ni an han ti phei chuan
kum danga an na tho le thum ang vel kha sum an mu chuak thei don ni in alanga hei hi department lampo kan achievement a thatna ani a kan lom em a chuti rualin kan farmer te po hi an lom tak zet ani tomato hi an la chi ngai lawa tu na ching ho hian chin dan po an selova ni tin ke ni hianin kan zirtir na chuan thoi na kan zirtira ta chuan department thu lovin engma hi lo ti reng su kan ti a thu an oya wang hian ti ro u kan tiang hian en ti ngan an na pai tur kan ti chuan an lo pai vik maya mo khatiang khan chumi chuan ka pro le tha in ka pro le tha pe ro tui pe ro kan ti huna khan ain kol da tu zong kha a huna chat hianin kan han kal boka ta chuan an mani hian thoi takin an ti a khan ni tu na hian an practical experience atang hian an mani po anin zir har tan ta a nakina ching le don se zir tir an ngai to ka reng lo chutiang khop chuan engma she lo khan thoi na wangin engkim ai kol dan hi an ron se chhauta ani an tomato hi lovek ta se choko khatin engzange an be sei he dir zaw tang hian kunta lengzange thala anin be sei ti chu dir zaw cluster secretary puwanal moipu chuan ti hian minsil chuan kan be sei dan chuanin in khata hian chung ko khat hianin quintal som ni tanga som thum vel thar kan in be seya chuan tuna hianin avoi thum na kan lo mek a voi ni a hian voi ni bi ka hi chuan quintal som ni atanga som thum in karvel kan phur suak thei donin kan ria chu kan tomato din mun chu ni ya kan ho tu nu hianin min pui ma bima zami kan di ai so hian tuna hianin ser chip lampang kan ho tu te hian min pui na sa ma an chunga kan lom ma department hi kan chunga hen an tha ma kan soi anga piang hi kan di langa piang hi kan mu ni mai chu tiang chu ni a kan chunga kan lom ani ti kha kan an soi du bok ani tin vc ten min ngai tu boka kan kong chung changa te ni zai lo na mang ten tiang hian min han ti tlang saka kan lom ma chung te po chu kan an soi du boka department in red min siam saka ta chuanin kz a za in ai zola kan pe thina ser chipa kan pek pon tiang chuan za in kan pe thina tiang chuanin tuna kan ding lai chune ting khuwa kan salpon kha tiang khan kan ret hi za ani tuna hian kan la ar khothim dai khop maya ain kol chung changa po department in anon soyanga piang hi kan ti ni top maya keima ni in kan la in kol ngai lo wang hian in department ron soi kha kan ring top mai ni kan phur tlang khop maya ni khat kal lo po hi kan nei ngai lo ni tin kan kal hi ni top maya tin rem chang chu tukumin lockdown lai te ni hi shroi tu no pang te kan nia kan president po no pang te nia tiang chung i kausan lama te i shroi tu thalai lama te kan nia chu ti chung chuanin kumina in khom te ati theilo wang hianin arem chang khop mai zan tin kan in mu khom hi ni ringot maya tiang chuanin kan phur tlanga ek ain kol thu apo hen in elna thiang hlim hi a omna sakhop mai tin pumpui thu a hen ke ni greenhouse cluster in som hianin kumin chung hianin quintal zani chuang hi kan be seya chu department point min be sei pui dan ania clean ngei po kan in be sei ani mun zim te som tam jok lak lu theina hi thalai le khatiam jok ten ngai ven le zual se abik takin off season thlai thar te hi amana sana wang te market a har satna a om ngai lo awangin uarila kadu hle he thil hi chu kala au pui reng ani horticulture director pisai pari chuan ati ni tanga kalau sei photo angin hi greenhouse cluster hi apoi mo katia achan chu hetiang anga hianin munjim jok si hianin quality khai kan thar thei zoka tin chu rowa chuan heng tomato te a hun lo ani na taka chuan tomato hi thasik khai ani amai ro chu tu na hian greenhouse chunga helai huna hian a hun lowa kan thar ta chu wang chuan farmer te ta na hlok katia he 200 square meters ani laka hian voi khat lo te quintal thum ten han lo ta quintal thum chu ai zola chuan cheng sing thumin an ron pe ta mai ni khar chong ne na khan zor chong le tur ne na khan chu wang chuan heng hi ti tlak ani katia business angpon tin thalai te tan po hi attractive katia thalai tam tak le khathiam si hetiang technology man zung thei te phe chuan han ti ve seng chuanin kan rama tanga poisa chuak tur tam tak tomato ta na kan sen te kan hum him thei dona chu mai chu ni lawa hetiang ang hun ji ma hian
sum tam zok po an lo let lut thei don ani tuần lai khovela scheme thatak ani kun tha tok tu te a tha tho mai bak chu engkim hi a thlonin in ti sak de uvek maya hei eng scheme nge ni re tia zona chu ti hian a chang bok MID scheme to protected cultivation kan nei hi protected cultivation ti chang greenhouse ani a chu i chumi scheme atang chuan thlai chi hi kan pe bok ani greenhouse scheme ba ka khan tin chu mai ba ka chuan he scheme atang tho hian training te demonstration te kan ti sak bok a hu ho cluster chu enge an du bik na chan tin heng tomato te hi eng variety te nge ni reng tia zona chu ti hian min sil le cluster om hi athat na chu a market tan ba ka common facility apek thei ba ka thil ti reng hi a ol sama tin mun sang atanga han lak khom ai chuan helai mun khata an thil an thlai an tharte han lak khom po kha ol sam zo ka transportation thlengin chu mai chu ni lawa an thlai thar na tura an man ruwa te po kha a hu ho khan an la lut thei bok ani hi chu Indian Institute of Horticulture Research atanga kan lak sak ania hei hian dan na chi thum ado thei awang in furlain kan han ti china kv ke te na ti abul bra chuan ti ra trial ani antua chuan ke mani in large scale in kan ti pui ta zen ani he thil hi I arka rak sak le arka samratania hi atung de hi I arka rak sak ani flag off program man sak tu khwal lian le bial to MLA ni bok engineer laurin oma deputy speaker chuan kun thok tu te le department tan ho na hetiang hian asai ole hei voinia horticulture department malak nain hul tu khuwa greenhouse cluster siamin tomato munte siamania department thei pato pon chua tu di lai kara he kun thok tu lai mi te point thei pato pon chua boka so kar point thei to pa chua boka chumi tang tong chuan voinia al hothin na per kan phome khi anunga bial tu kan nangin ro pui ka tia so ka le department te chunga le an thok tu chunga hian bial tu kan nangin lom thu ka soi tak mek me ni tin hul tu khu hi hei khotai matak mai ania ke phe chu ka pin le mu na kanu le pa te khuwa ania chiwa chuan an ria hi kan se chiang khat in ka ria helai muna mai lo lungdan rama te mun da wa te tin na sa takin man la khotai ma le chuan ha thok na sa ani bu kham nei khuwa an thina tu sa po hian heng an thil ti apo thei pato pan chuwa mi tai ma ani na hi alangin ka ria chiwa chuan du sakna ka han mol ani program tan main khwalian le khwal zo omte department mi le saten greenhouse chunga tomato lo na hun an manga program zo ani rualin khwalian chuan tomato thanem tak avai liam bok ani he tomato te hi organic ani awangin ngai atha a athallama atlom boka zol khapui atlen thak nu reilo te a fai rang khermai engponi se department mi le sa tatok tak hi chu achor tu kun thok tu te an lo la tam thei viau mai don ani chu chuan chung ko tam tak economy angong phatlak ani Chief District Horticulture Department hian len khoa hetiang che hian ni kumlama an local pui to a tul kuma hual tu an kalpui mek ba ka chingchip khoa malak an tumle mek ani dik taka thoa tai matak le ram mai na thin lung ne na department ten an tho chuan kun thok tu te hian an la chhor phaviau mai ti hi Chief Horticulture Department malak na hlim thla hian a pholanga hei hian mun dang tan chona min pe se adu om hle mai LPS kut na thok khuang in aron thlen tu te chu Authorized distributor for Panasonic, KT Enterprise, Ramplun North, RC Kumadia Traders. Bethel Electronics multi-brand showroom Quality Feeds Kuntharveng Company Pen KC Chalin Building